yedamo ase pa erade na nyankopon onhyira mo pa abeta osa Dora Afabia Brinya Pascal Adams yedamo ase woman of faith the Lord is our victorious banner yanko case number 1 Evelyn Anaji ayin wo free buy ACCRA Accra one waban kunadu Maxwell Maxwell Manesman yankwase edin say ayin wonu su gina mu UK wahima krom kwa Odeniko Evelyn say oba mi show iso ama wano so me wo Bible Quran ebibi focus ya kasa precaution up ni bodu apede Achompe Bible okoya sorry Achompe call Gloryland Charismatic Church ya de won cry Gloryland sorry na Gloryland ona Greenfield Estate okay page akosore na bodi Pacho midin de Evelyn Anaji me kasa free Accra me kra me Bible sasa mo ame beken sasa mo ame eye no kre mi nitro onyame boa me Oda Evelyn yesu fra kra ne bai Pacho ma yo kafra asembe na aba mommy Pacho we de boko January no na me pay adwuma okay na me free maami bi wa Accra me nim no na me ka kire ni say me sere no me pese nka me besi ni so na me pay adwuma nti ma Pacho o ka kire me say o metimi aba o frame maami no we enkran na me mo kuma say na me frame maami no won kran say me pese nka me bank kran besi ni so na nka me agent pay adwuma e ma me na maami no nim no dada me Pacho ai wo pay adwuma mankrofo debi oye master banana me pe baabi akosi jo ha na me ni baabi abekwa akotena no kwasem me pe ne so akosi ti o ma me kwan sa me mra na me da na se ti e bra ne so ye 31st January no e na me koye ti me koye ne watch night o estate nim e ho na ye kwa asori ti me ne ko bai ade a che me nda kwasi ada me ho anwumre e na ne baba ye friend Roda o bai no se Evelyn na me se Roda no say papa bi wo estate ni mo UK burger ye friend no Mazel Manisman news na ade we die o ya igweni na opo obi ama na to ne niam ama no na watua ne ka etime de nyame anim no kreni me ka cha girl ne say 1 week time menya madwuma ntime nkoye ena obisa me say me koye house help no me kwana say emema niam wo mu a me nto ana na me se me nim be ma niam ato eno say obisa me na owura malizi odi no say friends Manisman maliz Muscle Manisman news no woni fi o kai se ba ko bi so ba bombastic lambombic onu su frata kwame fokrum ebebu nkrofo ma mayiwa efa so lambombic we onye aigweni obe togo fu atakwame fu ni bia ani wo mo be togo atakwame fu no Marcel Maliz Malus edie no bonen kwa ni afifa unnecessary names malizma kasaba ya fefe blackie ti mommy mpacho enumu asem ni no sin confa house help debi girl ne se wo se me meto ne niema ma no ntua meka niema to e wo niema to ti meka che girl ne se makoya be ma adwuma e wo cantonment pen nti me pese meye biem ade okwa osuso debi but na I saw no so abroche foni bi na ogina so nti na misiro no ti 1 week time ka che se wo me ba komasa nti me de ade na suru se so ka so no beda oh debi ono de one try but na bisu I say o show ba na ho no kwa me ne mpe na ka fie o misiro na usuru an se bibia betimi decide say be ma adwuma de me nye biem nti manche ge ne sam ka che se be ma adwuma de me nye biem no say chinchina ye nko na me kwadefo ti man kasa na me dai na de chin ya no pa 6 no sa be jam me kon so because me da o mo ho no wo mo bedroom ti we sese no ho na ne ba o mo be ko school do no se Evelyn sorry ne nko na me se road am nko
ɛna ɔsean wo yɛ kwadwefo na nka wokɔyɛ house help no nka wokɔyɛ ne sen na ne maame sɛ wonkɔ a me ama akɔyɛ ama papa no ɛna maame hu sa sɛ in other way no me ya yɛ kwadwefo sa yɛ apamu so de na me sɛ okay na me de agufo sorry na me ne ne kɔɛ man pesti ma anyɛ hwe na me ne ne kɔɛ nti me ne ne kɔɛ nyame anim no korɛ gɛ na ma ya nka sikasɛm wodi me duru ya no ma me tena ase na ɔka kyɛ papa ne sɛ ne compound so ɛna ɔka kyɛ papa ne sɛ gɛ ne ne me de na banti me de me kɔ school na ne boy so di moto gina hɔ bɔ aben na ɔkɔɛ to ɔkɔɛ na papa ne bisa me sɛ ne ma na me beto no megye sɛ na me so da say at your compound ye nwura enta me hu ne ma ntimi charge o and was say busa na nka chen say ntimi charge o because me hu ne ma na mom ga ne say e ye one day adwuma enti wo de me to wi a de wo de be ma me bia na me ko enti o wi na obusa me say me ni aduane no a me de na I thought say opese me hu say me ye oba me ni bibi ya na ti me ka say ane no say ne me nkɔ na kitchen ne mabuo opese me wo fufuo ma na enti me nkɔhwɛ bibia wo ma na I'm sorry na mkɔ mkɔ na bibia wo na ɔsɛ ne me no aduane no me wi amato ani no na me sɛ me ba ma mpesti ma anya hwe nti o ma me nkɔ fie mra ɔsɛ da malis mai yes muscle manis man nose no ɔsɛ da bi nti amapa no before sɛ yɛ kwa yɛ bɛba na ma me na yɛ tea bi asi me hɔ na me sɛ o ma me nkɔ pesti me fa tea no ɔsɛ da bi da me nya breakfast on hɔ wo so kwa na wo ni hwe egg pe na me yɛ sɛ wo de ma me nya din ɛna me kɔ no akosua me na me di yɛ untwitwi usini nyina utumi me nkosua me yo brade me wo temu yadan temu no aduane ni wieye no na about 3 something na mka say me go fufu me wo fufu me na me di awoka wo ye de nkwan like soup akokɔ nkwan no wako akokɔ no de bi okototo bi be share ni fridge wo fada mpamu ibi yes na table ni bi ti me de ye man na me de ti na me ni se fufu no ko obi na be bɔ me mama wo me wi mbusa nsa wadro ne wo ma we wo se wadro ne wo mani looking at the woman no na say ye awoka wo ma ti man kasa obi anso ni fie ho be wa ma wo na me di awoka na me wo ye grofo me hunu amane o ti ma mawie fine me de me nim say one day adenti kwa de me fa so bia no ti me wie na me so me kofi akodware ba so ma 10 minutes na me kofi na me kodware na me sabai na me sabai ti me sabai no na me wo se me meto ne ma no wo ho ana wo tam so da bi me kam tin say me nim oda me da be wura wo de ti me nim de ebetimi ato me meto na bonten na me sesa ne wan kwa bonten kogu akonwem na me de iron bodies esi wo na me to eti me to bo be 5-6 na me ka che say ma bre because aduan na me ye na ma bre nti o me nkoje ma home o se a de sam to ne ma ne wie na me se da bi ne ma na do so me ntimi fa one day ento na na da for police ni bi so west state e friend Rocky minim ne da sa da na me hu no e no ba no se gay you ye keto apa o ado 16 years ana we do be 16 years e no obusa me se me won fie se na me so mo 28 me 16 years no se asre what is sell e no mo kasa na me dem yi me ne se me dem ye madwuma na me to na time ti me to ne ma ne bo 6 na me kacha papa ne se me dem abre me ntu bi ma bre na me tena ase no se sa wa ble na ye frosting na me se ye friend me Evelyn Anaji no se landing woni papa bi wo ha ye friend baba Anaji na minim na na me de minim obi am papa apart from papa the family minim obi ya and I'll see you and I'll free ni pan nto free ni pan no se obi wo ge obi wo na estate na or the say onim na na no se okay o de on fa phone na so the phone ma me na obi sam say me free na so me freeze bila na me papa free be na aba and also no so be na aba no free na or the baba Anaji na so me say me din na ye Evelyn Anaji eti menim se bia ye family ana sesi ya because me papa omo family we wanga se we ye wo me mo shizongo nti na uti twi pass a we say kama nti me try ne say me papa family no omo nyina de Anaji but menim omo sa e no ye say me maame ne hwan na mse maame ne asemesi me papa wu ye mewe na 10 years e na mse maame ne asemesi na obo me nua ba kudin na obo me bra me di na chi e na obo me chi bedi onimu but onimu me e na oni mabusua no omo mo kono ba me nko ho e na o se eni onimi na ne ba ne menti no be sha papa na Orlando papa ne ye ne moa papa ne ni papa pa nti o se membra me ho ase ma malesi membra me ho ase ma no oh fine no be me good no ma me de phone ma papa ne da last week no ka che papa ne say ne ba ne me enti se obe mu me di opa na che o de me sha ne nsa o hwa me so yi e ma no ti me dia na ma dream no na me ne se me hye ni papa because estate mo me ni busuani
It is a woman mabusu ani dia me do be ya bu. Sa Na me de shame timti. Ade achi na mba wote no aduane ma me. Wo wi anu ato ne ma no aduane ma to ne onu. Me kasa me be coffee a wasian. Da. Me se o da ma me coffee no bi so no ma be si mintimi nka say. me be da wo. Me da bonten sa. Wo se da bi ya me fro papa na ka cha wo se wo se me hwe wo so no. Wo se wo ko. Na me see you. Me mpe problem. E bi kwa no che bi pe so wo kwa me. E bi kwa no pe so wo bua mi nti. O pe so wo bua mi nti. Abije. Kranti. Akwa no wedi nana. O di ne ba. Hey. Se bia no pe so wo bua mi nti. Malisi. E mama so. Na me yedin. Eti anaju bi se me nda ho na o ma abra ba ko ofie onum o ka che so on to print We dey rape. ti plan to print na me ka che say bie na me nko so bie me nda ho no na me papa do ma hye won sa na me see you ma se papa do ma hye won sa de a ewia se mba me ni eja Sa eti so de ma hye won sa de a o de me da meti ase. eti anaju na ya sa on me beda na me ka che say me de me no won da na ase a won be so be rape na me do ko police station be chu. Enti mementi azie na me no nda na obeboa me na msa me pese obedi me hwamo because ewiase mbae no eni pedi me hwamo ache enti me ehwamo die osi a woni me hwamo na na eda no ne me da no so beka no kro nya me ani ma na me su e won pa no so ba bi fa ne Ade now you virgin. There be no me virgin ba onye obi amaya ma di sa me no what na me no be da sa ye dey ejuma na me be ye We wo wura wo we. Say so we. Oh, agro. Ni neti no. What dey kasa? Abije my friend. Ma 2 weeks. Ma he wa bo 2 weeks okoshe we kura ase. Wan tia me ko. Wa ba match no. Wa be se no ade beta mu akoyi ke. Oni me dai ye egwase anabi oni me dai o. Ade chi no ka je se we law ba o ho nti mi nko fie. Oba ko oba flame na mi ko fie. Mi go fi asana wo ko wan krame We dwan ko UK. na ko ye wo ja aboa na to be so na me frɛ bra Thomas aboa ne ye ne dai E di aboa. kramai Wo san hwe no. me yankwan e ka aduane ma aboa no ɛna me busa bra Thomas aboa no me ye ne dai because me nti bi hwɛ no ɛna o se me frɛ papa no Obo ndua ku na na. ɛna me frɛ o Enye nya me somo. me frɛ wo se ai Mimi nyeje obema oba send me scammer say be ko eska ibeba no e ya asam Mami mi wo interest. O si da ono be kon se be ku. Ono da nkwase anagata di ado ye wutan. wonu me da papa ba wanka osi an wamle we uchucho wonu onima enka obema madiu onima ba na menim se wo ko I had no idea na menim da eti da na Ade wo yi sada no ma we is time man. Who is that? Asri. Yeah. PS Asri. Evelyn. Me friend brother Thomas no so ko am say ada wo ko wan kra me. And no say ada wan kra wo. Me de me say wa kra wo because brother Thomas no wo fie ho. Na me papa ne da ya ma de chi to ni say papa da kra me wo mpa so. Na me say me da wan kra me o me nim hwe. Ano pa da kra me sorry me say o monje musafo say masafo ne wo me ho. Eti me nim say wo dwane na bla ne say ne okọ me bo me ne na ni so ba na bla ne say every one me ra ho Sunday member na ma ba before pia kwatena sport bi because I hate say me no kasa me hu ni say wusu na me see am so because e ya me ya say papa no wan kra da me ye di fie maifo ni bia wo kra me am sign na bla ne kra ka say e de na e say no bi kra wa kwa ba wa Mike line bi ensi so ya anya na eja yi woni e menyina tete na bla ne say wo bi kra wa kwa ba de akra wo kra na nka boni ben na ewo mu o na mse me de me be bia no ni say me ni fie maifo fine wako wan kra me wa mama sha aboyi yale po bi mpo e ma ne be so aboni me wan abone pane wo se nya obi a mimi oba be se me go so aboni me wan abone pane na me di rocky no ye police ni ho ya o kire se e da na ye wo abone pane me so aboni me no na wo police no be gina wo say ni den wo be gina na wo hwe na wo se me ya ade o abone ko pupupu o ko toilet wo do timi tete abo abini eti se me aso abone ma me ya wo ne pane na me se tete abone bi na ma ya ade pa Uwie na obisa me. Papa no okod ni fie ni safo ja. What the fie ni safo ne compound key. Gate main gate ni key ja me.
bedroom inside and what the command about Bamano. Na kitchen you know to two. What to two? Nessa what in your proper. Me free me fear no be pra no water and flowers me feed ya bo na me sa akọ. We dem me die cross me bedam. And what the staff wa call ye. Ma, it's media me fa me ho. So don't person do achieve jam it's media. Fine. What's Obani discover ba? Obani the 300 cities ne ba ye. Abuan 4 days we am spending 1.5 for abuan ho. 1 week filling gas, lorry fare ne gas no cities. Cramine no. Did he say? Cramine your friend Rocky. Nah boy. And a ma. Ni na nkwada. Masha boy, ya kasa first couple of this can beba. First ika Obani buy a segla beba. And that so. And then that so no 300 cities. Second sika de buy ye. E ya wu sika wo de buy ye. No na ye. Was any free abrochre di abrel. O sani free abrochre di abrel. We ye de toso last. We ye last money. 2,025,000 cities. Papa when you wu papa. Me run a 10 gram one and the castle the job. When me hot on the banner, none of one catch him saying can the budget home. But what's me yet? In Nisa and was sending 100 Ghana away. Yes, you man out in I went to your car. Join a make come papa as I say, but somewhere in 10 years. Papa went to and was standing no down. And one me die, yeah. A salaba, who police in my country. Fan picture to see. My car Rocky media, some of the 2 and so papa and Cassa. Papa saw one person on the Casa. Me de beto Rocky ani ma Rocky catch me say papa ne say me na twemprenti ateka wo ne na twempena me na da twempena anti ateka wano mom police ni no wan ye nya ni. Hello. Yeah, hello. Mr. Marcel, good afternoon. Good afternoon, sir. Pacho net say Pacho et say yo unim abaiwa tuntum bia ye friend no Evelyn Pacho wani me Pacho ye friend me Asana me ye ne ma me ketwa. Okay. Na waba Kumasi odi sum bebre abana mi busa ne se de na asi no so obehia wakra na wo ye nimwa senka obepa adwuma ama no nti nkomodie mu no se wonim ne uncle e wo London Mr. Anaji baba Anaji eti yanso baba Anaji oyeye ofa ye nyina ye nimu no nti ebe ma ofa wo se wanya papa enti no oye adwuma ma wo boaboa wa afedie relationship bi abebe mo ne na deda wa ma no hwe adwuma no oye ne so wantua nti in fact ode betu manim na ayemeya no do picture kire me so ye obi a wo anim onyampa na me so ene me frɛ na me no wakasa na se bibi wo hwa e betimi dia makora no na koma aton dem de we a wo sum te no anti na me frɛ o. Hello. Me Pacho ti manim sesi a wa ha waba me ha wo Kumasi. Pacho say Babe no ba. Oba ndra nwumre no bai. Okay. Ntina me so na me we. Pacho o ti me ka tell me say onim say obetumi aba we nim no ni me call police station ana. Wedi kind wa call police station. Pacho I can no well. There be nyabotre na me musa no. Okay. Na Evelyn I didn't call police station. Ma, the entire me de papa muscle call police station and say was so medical job police ni Rocky no. Nyabotre na wa no odin. Ma was so on maintenance nkasa. On peso obehu me. It's me the police ni do fie o ma me gina abonten no ni police ni ramu. Police ni ye no. Na ode na ekose waye wo dan. Medical to na nim say on ne nkasa no ntua meka because my ya adwuma ma. Okay, twaso. Uncle Marcel. Madam. Me Pacho adwuma na oyeye no wadawroma utua neka. Pacho, what happened was the men oba na me ne kura ni me besa no obegiahe. Okay. Obegiahe. Okay. Obegiahe. I asked her so many times. So I was just smiling. That's okay. Yeah, maybe later on she'll open up. All right. So she came to help me, did ironing for me for about a week. And then occasionally she cooks, we all eat. Relationship, no, it was not really a relationship. It was actually sex we had a few times. It's like one night stand visa.
No, it wasn't a one night stand. We had sex a few times. And so I was traveling and I left. Okay. I met Kono, me catch her and say, Obeshe Kramano, so may not me or Krama of here. To all share mount. I bet you actually saw Mamiana because I had three options. Anka, Obi Beba Befa Kramana Koniko, which I wasn't quite comfortable with. And it's a common bet now on bet me feed Kraman once a day. That's fine. And she agreed to it. Okay. Now the feeding of the dogs, I sent her money consistently. Made me call school, Mankoye Juma. Who call school or UK? Daddy, because school Canada. Okay. It was a short program. Okay. And Mankoye Juma. Now, no, if I called her some time back. I attended Nyama, so I hung up the phone. Right, and so when I came back for 3 days, when I came back, Obi and Befi had embassy di Kramano. She didn't know I was back. Right, and Minka and who was saying because Sebi Uja Abanu to Abontia Abuan Befi didn't know. But what you Abua to fear. Now, woman, who starving a curse unto humanity. So I send you money. Nyamedi Krano, I send it so that you can feed this dog. So, me nibia, me friend me ba, ma me banu money usika. Now, and me wahana 2 days ago, na police for friend me call police station. And yet police ni na odiba me fear no. I was invited to the police station. That's why I should acquire former complainer, Kasa. That is it. And the way she narrated the case, the policewoman made me aware, say, this is going to Dovsu. Wow. So, because she didn't tell the truth. So I went there yesterday and I explained everything to the policewoman. I said, that is not what she said. Now, documents not the buy with, or say every week, auto gas, 40 cities, Edini and Kwine Bako, Emma Kramai. How does that work, madam? Mr. How Marcel, do you buy gas 40 cedis a week to feed one dog? Uncle Marcel, me pacho ma membre mu kakra. Ye de kraman ne de ne to ho a. Sakoda no obai se obepa adwuma. E na wo ye so obema na adwuma ne biaye. Woni ne ye adwuma no wantua ne ka. Wasan ne nada aka ho. Enti nkayemfa kraman ne kra de nto nchen. Na wo de Usabi yes obi yes obehawa. Na watwitwa na asem so ama no. Because o picture o de kire me no. Animonyam no so. Enye fe kra. We ni sam sikaje esen. Pekakra bi ma no na sort no out. Me I never refused. The fact that she decided to take this case to the police station and she thinks I'm going to be scared that I've done something wrong. She felt, what she felt that I cheated her. I did not cheat her. No. Now, if you come up to me now, that's not the right way to put it. It was consensual. Yes, I know. Right? But so if that be the case, don't misinterpret the language. No. Me misinterpret Bibia. Wa ma also obetwempana. Oba also obeye adwuma. Wa friend ne papa. My inviting is ombe chimpla to Oba also obeye adwuma. And she did the ironing all right. Yes. Post the ironing. And this is where something happened between us. Right? It was after the ironing. Mr. Marcel, Uncle Marcel, me share o picture. Na me share akoda we ya. So be ehu sank asem we ya. Sabi unfair. Madam, the point here is enye a very asem. Sabi o enipa. Yes. Onye the point here is principle. Okay. Say Sanet here. You iron for me 1 week. Yes. You came to my house to take care of my dog every day, once a day. You said I should give you 5,000 cedis. How does that work? Yesterday we went to the police station. Me too. Yesterday we went to the police station. The policewoman right in front of the policewoman
I showed her all the transactions I made from my foreign account. So she was asking, how many dogs? And I said, 1. You understand? And I said 1. And all that money for that dog. So, well, I love the dog. And she says, between the Maniska for Krama, why can't I sort you out? That's the case. And you came here and went to the police station, you went to report me, reported me to my son, reported me to my friends, and threatened me, say, me person, me media. Me pacho, Mr. Uncle Okay, that sounds like a radio station. That's fine. Eti would to cut story short, no say anything. Many policewomen will discuss it because I told her to have a chat with her and then give me a call right after, which she did. So I decided to go to the police station tomorrow. Dabe. Na, what's now? Eti wadaro madabe na menfreo. No, don't bother because look, the case is with the law. The law is handling it, so the law will handle it. Mr. Marcel, tie. Yes, sir. Ye nyina ye nipa. Midi obuo eni nidie amount because of me who picture ni mo nyama ekura. Enti sebi wo fa asene akora we. Eno obeka sa story we kire wa. Tika beka say ye law. Any law, I said, baby, any law, I said, the narration she gave you was from her perspective. Now you have asked me, and I've explained to you. Let's leave Yaminia and now the offer, say, and now me papa, whatever it is. Let's leave that relationship out. Because I just told you, sir, she reported to the case. She's made it official at the police station. One not in the case. Say, or see police station, we James. It would the Obenya money be a farmer no baby. And I did DM. But all my policewomen in front of him. And I'll do what I have to do for her. Or no, my policewoman and friend. Yes, because I can't tell no canoe. Once on the police station, the police have to tell me that the case is complete, it's withdrawn. And then what I will do my best to make sure it's okay. Also, catch a drop to my many says can won't you? And I drop to my men. I swear on my life, sir. The woman told me, sir. The woman told me, sir. I buy one. Muscle make a sound. And no one can so don't talk to me like that. Don't talk to me like that. I am not talking to you. You did not call me. You did not call me. Why do you say when you call me? Who catch me say one person me want me bet na akasa. Na wo de me no. Wo de me na nya me twa na ade ye. Wo hwe mani. Me mpa kwase asem wote. E ma mani mre. Hey. Evelyn, san out here. Safrene. Ajeta. Ma wo so wonti o. Wakache mama say wonti mama no so afo so wani ntwia. Drive to mama. Ah, police mama no. Your friend is saying. Your friend ma Sarah. Our division. Our Malijo police station. Yo, you be stressing me so. Malijo police station. Drive to mama Sala. Or your police station woman. Or your chief inspector will say. You. What's my son? Mamma can send the woman. Sompa TV. Meet you, Pacho. Me Pacho, Uncle Marcel. Hello, Uncle Marcel. Madam Pacho, meet you. Pacho, fetch me why na? Emisa Colano. One can say, where they fetch me. Ain't he say, me am a friend, mamma. Now I fret not young dear bay why. Hello. Madam Pacho, me will have. Ain't he say, Doves to my many fraud dear, Obetia say. Madam, if this lady, if I send you some voice messages she sent to me, right? And then you will understand why I am withdrawing from her. Now, it is evident from her actions now. She has said, look, how can I talk to such a person? How would I allow such a person? And nothing to make us Uncle say, what the yaw and they settle no fun as some corny bed. Oh, or the yaw, the pasty. Sir, the beast is you and him. No, come on, sir. One any pass, my bayer, you mamma, went to Yamaka, Ebenia. Also went to Yanika. Madam, let her charge me and let me know. Now, how much is it? What's so bad you say? Or they make 1,003 for a week, no. What's 1,000? What they make 1,003? Busumi be on so major 1,000. My dear, you mama 4 months. Are you mad?
Okay. To feed the dog once a day, you are taking 1,000. Ankama say jana mi musa na semo ma wo. Ewra be realistic wa. Na ye hu wa de beboa wo. Sa sika na wo keka no. Wo koye no. Wo ka sa wo beje ne sen. Wane me anka sika sem. Na ada na wo de wani aprisa wo koye adwuma no. Na wo koye no. Wo no woni na nka na wo so. Wo agenda. Madam, obeji ahin. Me pacho what mase na minim se one ge na ka but ekwa wie ye bosome baako wanka akatua bosome mienu wanka akatua bosome biasa wanka akatua bosome nai na pese o chese mommy ni na no ni ho me ye 2 weeks dabi o misa masa nya wo me ne akra no na ekasa me to ni pacho say madam, yes. When I finished ironing, by 3.5 weeks, that was when I traveled. Oto ni amani 3 weeks. Maybe or to never 1 week. 1 week. But 3.5 weeks after I saw her, that was when I traveled. Okay. 18 Pacho Ankama say what ye? She fed the dogs for 10 weeks. Me Pacho ba what ye? For 10 weeks. Yemfa ne say, mama, enyema watu ni 2 weeks no. Ankama say Pacho nya but enyema watu ni 2 weeks no. Wo be je say 1 week. Or to 1 week. Me 22 weeks. Oh bullshit. 2 weeks. 2 weeks. Laundry. Laundry. Farm ho na me 2 weeks na share dog no. Laundry. And wo ba match best me koye no. Enti no 2 weeks so. Wo be je ne say? Imagine 500 cedis. Me Ankama say 500 na de ahi biem. And na dog no me hwe ni 2 weeks kan we no so 500 cedis. Ti na 1000. Na 1000 and sana ye be start match na wo call UK no. Eti Ankama say eno ye 1000 na call UK no. Eno so kodi say. Okodi 3 months. This month ya no oba. Eti bosumi bia no so beje ne say. Imagine 1000 cedis. Eti na 3000. Me ba chan. Akoka we hu ahe. Na ye 4300. Ankama say. And sana 2 weeks bi na be toss. Fa kwasi asem free okono anam de anwene ho. Ankama say me pacha wada woroma 4002 die. Wo betimi de ache. Wo betimi de ache obi. For fama no na asumdwe ma me pacha. Madam. To be honest, I can't pay 4,000. Now bet you say, Pacho. Madam, say order me 500 for the ironing. And two bet you say. Who can you now bo no. Mami, Misa. From the 6th of March to the 16th of May, me Pacho, how many months do you know? 6th of March to 16th of May. March. So 2 months. Honestly, me took 3 months. It would be 2 months. What man is saying? Now, madam, I'm trying to get you to a steady place where she can understand. Say, she's a gold digger. Now, I'll say, or to number 500 cities. How many hours did she spend ironing each day? Uncle Marcel, Madam, please let me speak. So I'm another candidate. And I'm on air. I'm aware. I am very much aware that I'm on air. What man I can hear? Any empacho when you me foul picture into TV nisoma. It is not necessary. Okay. Mama, because that will be violating of my rights. There be many who kasani dear. Me all right to say me de so. Now me listeners you have no right because in the first place you did not inform me that this is what you were doing. With your due respect, me so I know what I am doing. I'm sure you do. I am sure you do. I know. Uncle Marcel, we are here for solutions. We are here for solutions. So respectfully, you listen to her. So kindly listen to me. Me too. Now, how many hours did she work a day? The reason why I'm asking, I will explain to you. Ubafiha, you iron about 1 hour, 2 hours. Then I ask you, what are we going to eat today? You said, what do I want to eat? I said, okay, let's go and buy the, let's cook. You go and buy, we cook, we eat. I don't eat, we all eat. Right? So because of that, I want to ask, she took 1 week to do the ironing. Okay, let's say I used her time within that period. Right? So whatever we did was not necessary. It was time wasted, effort put in. Now, if somebody irons for you 1 week, she wants to tell you that she's taking 100 cedis a day for ironing, half day.
If you think that is okay, Mr. Masa, who no sign out the bemano. What you sign out the bemano? Need you know the infant is the wakabi. It is sign out betria. Na asum jemra. And on a mepe, ne asum jaba. Sign out the bemano. Why? He's telling Miss Obeji for how many days? Criminal social. One of you said, Waki can't go, can I also want to be chia. What's in now? Bet you 4,003. Mammy Pacho. And I may say, I want to know. And what I may say, and what you want to mean chia. Now, Uberman is saying, what is that? The total calculation here. Yeah, the total calculation here 4,003. 4,003. That was based on the fact that I traveled for 3 months. And I will say, I know you want to mean chia. Who say I know you want to mean chia? Mommy, she didn't reach 4,000 because I did not travel for 3 months. The first place, that means it's 3,000. That is where we will start the negotiation from 3,000 because I did not travel for 3 months. I traveled for 2 months. It's 3,000. Daddy. Now, man is saying, I probably will give her about 1,500 to 2,000. Uberman 1,500 to 2,000. To 2,000. Yeah. What can 1,500 to 2,000? Near mammy, you know, I can't boom. It's either some amount 1,500 and 2,000. Mubako. I'll give her 2,000. Me pacho, Joe. Mammy, also about 2,000. Mammy, many. Because me take 1,003 ni free man, I got 700 cedis. Mommy, I want to understand where the 1,003 is coming from. February, March, April, no. 1,003 gas 40 cedis. Now go for a cook, crown of baby, and my man, I won't be. Who sent Trianica? Hey, Papa, hey, you study what? You study, na dear no crowd, demon. Me what's me, Papa? So when the mamma catch her one. Hey, I'm crying near you. I don't need bear muscle. Why you're nice? Get it to an auntie minge. What shall me a color me to an old and take gram over ya? Well, Fuka Crumpa Chay. What the dumb son I showed him? Nina, me man, Waji. Say, who obey your own treaty? My lady. I said, Momoka the police phone and cast him with a 110 scrum. Send me free one of me poor human and fire. Manning about 20 million, I'm 12,000 so what? PSC, Nasum Dreamer. Your man, and a DNA. Manafanasam, Debbie Ma, Obekia. Somebody, Mr. Marcel. Uncle Marcel. Madam, me pacho 2,000. Kawanutum. Me pacho. For 2,000, mamma, na me 4,000 so. Na me fa manu no fa na asem ko why obi ho a wanhwe obegu anim ase mesrew se obetia me yi me 1,000 cedis so me person sesia na yemfa wo de ne so ne yemfa manu why just said me kokro because me mumu ni adwuma ya blocking me mumu enti da bay me buy no ya blocking me mumu so enti da bay yeah and na Tuesday Thursday and Friday me kokro na makoyi enti me mana twen up to Friday. Friday is fine. Why? Mate. Misro. Now before I make any payment in Grand Patrol, my police woman and friend me now can't say I case. Me a police ni number obano a friend says here. I catch an assassin or the abreme maka 80 as me a magic mamma number my friend. Mate. Me da say. No. Modiamo, mamma now, my quiet humano. As I'm about money. My banner money when him. A dear, you say, dear Necahum. Not in what you eat from. Suddenly, who's a maker? Not me who's a maker, because I'm not the because I'm in Koyadma. And our papa no go when you want an animal better. It's me who's a maker. As some no come catch a rocky, they say, Mimpesa same way because I am was here. It's your woman and a bocor, never panning pesca be money. What's the one she 1,000? And now my son, no do baby, every real man can do her. Bear my drosso and to say, was soon walk. Nam catcher. And as any bear man, so listen, some of a catcher and say, I'm mean, Chasuna Minadin or the Dimma Bebre. I want to mean, come, I'm not complaining, I want to mean, come on to me. I do my I no, what does your mocha? Mr. Champo. It's a new super, Mamma, she, your mamma, Joe.
Missy Mani, Chiano, who's a Chiano fancy answer. Mena Missile, Casa, we met to the discovery at an any machine. Oh, yeah. But me person of power who answer say we are senior beer system. Mamentia. Safran. Ebi, young non pro case in ABD. Mr. Champody at Tonton. Evelyn Solitary. Not bad in Hey, a man Sabi, you know, move Basabasano. Be Eddie Quaco womb. I'm myself, my no one what in a baby no. Ever saw a same way same. Now what baby cheer will be there, I would dear, or no baby cheer walker. What a shame! Will be ruffled. A big disgrace. A real CIA, Abaya, Mamma Vinci. What you must have on things was it? And the second biggest city in Kumasi, in Ghana. And you may be a new Kumasi, say, and Clanabako. Sabio, Sanka, or Bincha now could do Kumasia. Sabi, I come for 1 more to 1 man. And coming in and say, in the second idea, no, Ghana, ya mamma, no, Abana, ya or far away or do quiet. Wo no one satisfied say bia obone mama na say mama na say one fa nko wo ma ho so a na akoye without even pasting na akoye wako instance say nentia ya wo se beto niema wo be section no aka nche ne say me beto niema meju teku na say simple a wanye ena odi wura woto wo found just that and one can want them just when you free bonto abaya to sell send we see cute we see who are brochen can member a coon abrofo make a coon pa one be lam at the mo be on our describe no way I sell so ever comfort your chairman now you are standing here for all a man or ya wafa woman this man I didn't I'm telling you say yes he seen was a cigar we say name woman so one here sabi would your woman has say yin be na de be woman ya sabi we nya ho afa you can be chow. One my young 100 cases can it means they know you and they know what you can do. Anyone anyone sits here. How can you leave somebody in your house? Now we took my now crano. Where you be where you are. You can be found some. Moon who said my 7 yen and cophobia ye beke be my a dream rebintia. No more for la sa. This should be your last one, excuse me to say. Come if you know be because the next time no somebody will deal with you. Not the friend says spiritually. I'm one way you be yo. So and you know a friend says Sikano, Miss of Mammy, Sabi, you know, a bit chair, they say, for 20 in a bra, one of the papa ya way dear, heaven I open me, so could check against you. What's what is social? And then it's saying, I saw this canoe ever. I'm not this kind of social. Now open him away, say, what do you call woman, mammy, with a chase car? Who said, one young couple on your hat on. I didn't see her, a young Jumano. She will pay for you, but you also pay back in kind. I'm telling you. What's what done? I hear ya. I didn't know you're performing. Nana Brampa, everyone. Just will be here to a graduate and a certain beyond. Who you should for what? For no wonder some of the men, when they are dying, they suffer and they will continue to suffer. I'm telling you this. As a man. It's a man just say other. But even man, we yes, Obi Baye, Obi Baye, you will be a papa fan one, the papa fan offers for what? This is your last warning. Prophet 3 days, young boy. Also for 3 days. Young Cosimedum and Abraham Pamrem. Now, go say to Fiatia Fasu. IBJ. Tell me this, move friend. Hey, for police woman and mammy. Now, my friend. Ono so wa hye to make you petty one crown. Pedase over na me da ahwefo so ye da ne atiefo ase. Ba bia fidikese ekodurubia encha kese fli ABA herbal clinic aso ye de blow bibiara. Osofo ata osofo abrante osofo 3 days. Osofo rasta bunani doctor kunina ne awiase nyina agena tum na santima ensine form na asa manya enkita hode ye de ABM no ba bibiara wo a wutie kasafidie. Fra wonu no so ntweme kasafidie na ne pefra so ye herbal ne chefe won so ne nsanye de enka shane so se doma hinkro na so ye kese no ewo ye wo brada dwom apia kubi coast na kire ope en ye wo sa so na omomo afone ne mpatamu no ukuada ne ye wo da bia metenase wo eye Genesis FM wo afo go so
efie de bia se hwefo ni nyina nhia me wo baabia ni adehye FM premises wa na obekumase a clinic kesepa e wo kwada so edwinase market na chi ho a na ye wo eti se wo kumase ne mpatamu na ode wani a kire eye kwada so edwinase ye adwuma firi juada ekopem memenda kwasiada nko na ye den ye nya adwuma anopa no nsia ekopem anwumere no nsia eba bibiala wo bi abomodi ne to na mo na ye de ebra channel se aba herbal yade a me ye ho adwuma edoso yie pa na enam se mawedele wo ani ehwemu nti na ebomidia na ye de ani na tato ne nyina ne se ye ble menam de bibidro A2 ani flase e wa abla menye wo pressure men so ahweniwa men fado so nya de enwu ani ne so mem waduro no amada ko fradu ani adi koko na abedi awudi bi agum enkwanya awudi bi ede agum aduro ne fantinima fa mojam ebetirema beye mu adwuma ebepatirema kumtirenim kro na aben so abeworo so amani na ede atia ekwa enye de emabiem edi se wani ne so ye wisi se ye okantan tu ayo kabisi ayo sede ententan wo so no anopa awie anwumre wani so ye ofita sede ebo asie na tumirikana ni APA herbal clinic enyen kitawudie shana so sema so ye se da bia meka no eye nubra ne hama enkohini ni abra na mede ye adwuma me clinic o ba hunu ni sese bi kafra che o kokko ye bretu modunsi ni kase enche na wo ye de okọ ebisa so ye ho tablet ni ho syrup ni ho ensu aduro bia ni ho na capsules bia nya den eni ho se oba na wose me ma wo ensu aduro ame ame de nubra ne hama no e ma o matro de wa wodi kogusu wa ko hye ndi do wa kono wa de den anom enye sa so amasi bi aye ne powder edusam a wo de kofradu ani na aye de edie koko a wodi bi agum enkonya wodi bi aye de agum eduro na be fantirima fo mojam ebe betirema be yemu adwuma ebe betirema kumtirenim ko na ben so be woro so amani na aye de atia ekwa enye den emabiem ebia utie me wodi an eye glaucoma sene nsoma me da bia me kase glaucoma no akanfo frɛ ne hintefrae yade a ehinta esie nipa dakro pena ase wani ne de ayede edi amount na akwasi broni se glaucoma no ano nye de eni aduro ebie heba me monya ho nti ase se nipadua no eye moja ni nso na edi afusane ni nyina beko eba entinimu na yede enam ensechimatia bi ana problem bi ba entini ne bi so a ewo se wunya aduro betimi aye entini mu yede adwuma enna makeke no brane hama enkohini ni abena bom aye no adusam se beji kofredu anna yede edi koko a wudi bi agum enkonya wudi bi yede agum aduro ne meye tire ne mu adwuma bepa tire ne mu ku tire ne mkro na emra ni nso ahoro so ma ni nya de enti se ye glaucoma bomode na yede ebra da bia meka me se yade ne wo tire nim enti wo se wunya aduro beye tire ne mu adwuma we na mama so me mfa aduro nya de enwu wani so no we tire da bia me de kan ya hye de mfato ho de kirewo se kan ya hye sefi ana esumbama ye bepem nya de ye bepa ho kan ya hye de no sefi ana esumbam na de ade bon so na bepa hye de ne ho aste wo sefi ana esum na ye de ewum ba wo de ade bon so na bepa hye de ne insider wo so a bright na ehran se da bia me ka se tro ne se yen so kan ya friend simpase ana kodo ase sika ne adua so na ehran ama obia no nipadua ne kan ya eni ani etimetu se ntrase mo ni tanwe se nipadua ne nyamfa so bia nya den emfiri so wo wunti na ABA herbal clinic efiri pono abepie oman mu a wonam ye so ebeji wafiri wani fra yadiem etisa ye glaucoma abomode na de ebra ewo ho na wutiri pile wuti fatimi dwa osa ewo ho na ko ewo ho na aba obi wo na sum ye ni hu se de nikanika edede no obi asum de bia se de nsuo ye de ejina mu no ho na ko ho na aba obi apampam tutu na fe krotimi mfanto ni tirim no ye de wanunum se utiem na hu sa science ya na nsunsuansuo ya bomode se oni ABA herbal clinic ebenyan kitawodie na awurade afam so no aye de waboa me number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 vodan eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ebia heba me number no osu betimi afre ebia wo de ne ye cataract ete na hyane so se ete no ye omo ahodo mienu ye wo de epie aninim ne wo de epie anine so ebia wako hospital doctor say eye ete na epie waninim ewo akiri wo ye ho hwenya de enye bomode na bra se wo ba ABA herbal clinic na me hwehwe mu ma me hu se eye ete na epie waninim a ye be mu wadura ma de ko fradu ani adia eba be yi ete no epie anine so na nani afiri so ama ani na ye de ate saa so na wo so wutie me ete no esi wanine so ene wani batuntum ye hunu amama efita na ye de eda wanine so a ye nye wo operation ye be mu wadura wo de be fradu ani adia edi nsuo ne mfene ebe na ne afiri ani so ama ani na ye de ate ekwa enye de emabiem ebia wante me nkantem
wani ni yakwa koye no operation na yade na sa yede aba da bia meka me se yade no eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade panimfo se ani bo a ekotirim enti wani ni bonkum kan nkyena ni faso yede aka na yade no wotirim se wanya adu be yetirim adwuma na akoyi ani ni kosiesie na asa betu tirim a enti se wayi preko efete chima bedwa na asa na kwoto atechena no efina no be side adare enti yade no wotirim wo se wunya adu be yetirim yede adwuma enna aba herbal makika no brane hama enkohini abna bom aye no adusam se beje ko fredi enne de edi emeye tirim adwuma ema so honye de ento ebia utie men wodi an aye hypertension eye diabetes na how eye stroke na akwato oto ase na etwe sa yade we num nyina eye bonus aso ewa oba be fa ni free da bia meka mesimi nduro no eye entiri ni mojamu yede adwuma enti aduro ne da na be hyase na da na aduro ne hyase na adwuma abro so 3 days obehu nsisae achakura 2 weeks so the dance ya be yede ebeba enti ba bibiala wuwo bia emwa ba mu nyede emu ebie heba yefiri buna base ye ma adasa ye ma yehunu se tumi ni ahode no twediampo edi wura nubra ne ahamamu da bia meka se mfiti ase no twra ne se na asem ne yede ewo ho na asem ne nyankopon na ho na asem ne nyankopon wose wankwati asem na anyede anye bibia na asem no so bo nipa no ode aba no ne ma ye se ye ni aba no ne afa han no nyede ensa yade eti obi wo ho na se yade bi wo oni anu aduro no okondem se yade no aduro nyede eniwa na ne ho eye manika kwa tie ni yepa se opese wunya aduro tumirika na bra obi se abunufo wonuro enya abunufo na wonuro na abunufo di enuro yede eni abunufo ho wo munuro yede eye ebia wote ha enua na ewo wodan yachi na enhama na ewo wodan yachi betimi aboa mu onya apomuden no wo de wo se mfaso nyede eni so ena wakondem no wahye ni nyina waprame enua na yede asai na okobono de a ye tro se enua no ene na ma ya hoden ene na ma ya mframa enti edini ni ye de ye kura no enti ama ahoden ni tumi ewo enua mu na da so ye de ewom enti ba bibiala wo se wunya edura menka se eduro nyede eni ho bebia wanante akoduru watinchina koduru waji nuru ahoto ne yaresa no onsa enka ye no bomode se oni aba herbal clinic bejan kitawdie na sane se mesema so ye wo ba eduro bie ni wa se bi kafrate ye dia fa afidie eye natural abibiduro krogen se wo ba na ye mahogany abenya bi wo ho eye anstroja wo behu bi wo ho even jama wo behu edua bia ye di ye adwuma bia unim dua wo behu se dua we ne ye de ye de ye adwuma eye natural tumi ni ahodi ni nyina da so ye de ewom edwabi biala wo bia bomodi na tumirika na ye de ebra ena afeso no omo a HIV emowa no abo mu moja mu no me se enkane na ne de sa yade ni hunahuna ye tie ni yepa se wo ye nipa na cholesterol efa wo nipa dua no enti ne musisi na moja ni nsuo ni ntimi ne afusa ne se de wo se ye de edia akoma ne beka sa akoma ne kan wo ntimi an kontrol akoma na anhwe ne ya obra bo no so be ye de ebeka se wanhwe ya na de how kase ye de ebre nipa dua no eti se utie me ba bibiala wo bia bomodin se obeba aba herbal clinic na sene nsoma me se maso ye oba ade abedi kan ya ne se obeje o card no eye 50 cedis se woje card ni wi a ye hwe enu e de be ma no enna mi gina so ayede a charge o enu kwa me mu akonya se obetuemu fa na nchemu miense mu de wa obenya no otu ayede ato ase amfuna ye de e kire ne nto aso se okostate do na nyam na mefro se ye de bra eti ba bia wo a wotime nka ba bia wo a wutie me se ye o ma me se ye papa wo yonko unu atumrika na fa ne bra na awurade mfam so na yare sa ne fa wo de anya ne dia number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 Voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 Shane se kumase ye wo kwada so edwinase market na chi ho a ene ye wo doma hinkro ye wo benada jom apia kubi coaster no e kire wo pe ene ye wo na ansa na mama me sori si mama mfa eye happy birthday enkoma eye osagefo Dr. Adima Bedu eye doma hene nana eye wawoda nana onkwaso ye shira bebre na odonfo no nyeden emu ahoden na o ma wonfie pempem na fa bo ase de wo boa ama yeso yenya ahoden no etime nana eye happy glorious birthday nyame nshira na onye okese awrade nyankopɔ enka ho onom mu a onyu fresa ne nsuim omo abofo pempem mo ho sra benhia na adefa bi kire ne ehia enkoma hodi mu a ye de aseda na eyi ama ne di kokura gide fo anyem se amen amen.
doctor and I say also for 3 days was it when cataracts near man koye a bruso a tranching Evelyn Betransi Nana Brampa Jay Woody Jay Nadia Sway. My friend Chief Inspector Sarah. Okay. Me I made me personal phone. Na menena kasa. O se ye ben so ye ntunifo. Okay. O se my last was a one friend. Say Friday o this can be na say kenke kwa akwa no teku moda maso. Kenke kwa. Sheda anya papa bi asa. Yes eni obetu agina fa ko packet be adusia. Enti no ne ho kire nche aso dem wakura. Enti no we no afuto na ese de ma no eti Evelyn train na Friday yanyi ska na mfa bi nso so na ko so ate e di asem na weka wan kasa no ni afa wani asem e di na ade tu hofo e di na wasua wo me de matu me hofo say me mete won obi be ka che me say Evelyn kokoye adwuma ema nipa smesi woni fie wa bro ye be ma na se eye manifu a me nko just say agent kra na me ka che so ye be ma me nko or your body are fine but ye be ma me nko because wono no pese wo kire se eye anigye ne fan na ye have ba ni re fi se wo she bobi o she bo sen wo she bo so obeboa me eti se wo so obeboa me dia ai because no nim say me nya ready say me ne be ye sa na ama eti wo pa asem obeka to 3 mu a wonim say wo ye oba wa adwen ye keto abi o pa asem obeka to 3 mu obenyam na said na fruit no to me call rounds na fruit so papa me say ma picture no mo fa nto so na obi ehu no o ye train driver o UK mo fa picture no nto so na obi ehu ni say mazo manisman ni picture enie o ye train driver wa train wa UK be 23 years mo fa picture no nto so na obi ehu no no ngina ni nguase a wo de te Ghana ha wo ngina ni nguase pa me so na just obesisi me Zabu so go ni akwada after we hwan sasa na police ni rock ni ka tell me say omo di mani makọ nyina odi adi omo ntimi anka hwe ntimi menya din na mentwa so eye wasa ai wai twa dodo kontwa na abrampa abije peja second case ni breme Malady na odi de mawie wai Malady me da CP PSC transfer na yami o ntra papa tina he wo be se so be san konkra na be tra na me padwuma mam wo be san akọ ni afọ wani soyi wo ma na me padwuma wa ha mam yo abrampa ka se Malady me da CP nyame nhira enne me se cha bobu afo mi hu bi da ne bu afu papa mama nyame nhira Malady ahiafo madabia se so meka wa wo tie kira wo ska me ka so ma wo befu bia ma abufu ahiafo me mo bo ahiafo ma Malady okope bibia bedi ene me beden ne nam Malady he akodai ne maame ni ho enti wa na dwe so ope bibia ye anu watu enkwai na me dem pese me hunu ze sa wo ba na okosi nso e na sore ba Malady o ma mo akra ye o ma mo no ba kokra se wo ba wo ho na wo si okoto ade one day na kotwam na wotwekọ na wotwemienu Malady na se meto ade o ka se me menu aduane eti na wo so ne metena se ye nhihye se mbezo betena me nchen na beboaboa me adwuma Malady na se wo ma me ba se me beto ade ansa no obeba ise obe start se oto ade no na no me ensambo efi obe ya aduane anopa saa owi ansa no oto ade no na Malady ye ka bibia no obi tie akola ya sema oka no de ntia wantima anka de obeje papa no wo si ye one day adwuma ana niema na obeto no so ohuni Malady na se be ukoto ade na hu ade kwa ye dia no ma ne ye ye ni anu ma ne ye oye ne bosome ana me bosome ni so achi no wanti Malady me kasi asem so ye ni anu enti be de no start adwuma no ana according to akola it was niema no Malady ami se omu head si esum ho ye nya niema bia miensa bi ana ye si no woto ogusu to anzo woto eto ato socks nyina Malady watu kwaya kodi bosome miensa akola ni fra adwuma mu waba be ye onkrama aduane abeprapra fio Malady se ufo bi kwa so me prapra fio ma bosome a Malady entwamu 1000 sa papa ya ye kana semi Malady eya sisisem ana opeso sisi akola yi na akola Malady jisesi ya obie na no emi de so onu aka sa akola yi se wa hwe obebo ni duane ade onu ani sa de odia ya akola yi Malady nya ne kwa no se wo ba so obeye adwuma wo de waje no so the house help krana waje no Malady nkanna bi wom
enkedie bi wom watimi atitim aka asema to the trim meboa eni na da malady sadie wi odidi akoda yi ne kwano no enya ne kwano no awoso nya kwa ne tenase na mo kasa 28 years the malady ubetim na tenase mepesam no tena seni na malady wodi seni trim meboa na wutim no so unkokra unkra no malady we nya sisem na then again no ofan again eti malady we say ena nipa bebredi wu wiase no na ne won ho sanya ma we na ma nipa bebre adi wu wiase no wan fa ne mpra malady se wan fo bi mpra minimum brantie bi soame okofa tutu nkola yi bi ade ne bai malady sika oso obeje no onu kan wo metua ukudi ne bedru ade achi na tua sasrasa malady abebe yira brantie se so wan first kana mana obbo ni dua ade na busua dase onu abante ne maame ena dimirika ekoso asika de ba betua eka ne firi ho se wan fa ne se ompra no na malady oba se oya yi ana tutu ni ana oba se oba be ya adwuma na de amawo eti anu na malady waye yire na watintim no ene na da no malady anka no ho asem kura no e wo se yeka fancy why enu ho asem kura wo se yeka yem fancy case number 2 Evelyn ahato Evelyn PM every PM Evelyn ahato ayi no so free bae and sawam Eastern region one obani kunadu Godfred Chiramatin one so on sawam God Evelyn it is saying your Bible Quran e be focus ya kasa pre question up ni bodu ya pede so me Bible o kwan ya sole Christ Apostolic Church much ya say CAC Zion Babia sorry next year ah mo wasole ampa okobi mo aba fefe pejai bodi me Evelyn ahoto mi kura Bible sa sama ameke no kretrodo mi nitro onyame boaye TV no yaka TV no so steam ache ye jira so ushamaye samuada mugu jangle na sere awa fefe asembe na dia be down mame ya di entro sanfre uno waba na de etie ne se mini abrante bi wona metong se me na ntembe bi na o se o mehia container e na o se obi ton the container nti no tobo odi asemi to amika ya nye birthday fini fra na asa de agina na enye yankwai ora Emmanuel Autin mo fa ne to so ona ndidi kai eni bre ebe yedi ebe nyina la ai se bewi nyame nanim Emmanuel Autin ni nua pani Bridget and a man I would have pen and train in our paper. See as semuni. Ya wedi anyo. Oh. Nadia could why some are you? Emmanuel Autin ni nua pani Bridget and I wish you a happy birthday when your mission be free. Yanko Obaya Furuwa or San Antonio, Texas, America, or no any new equation for any meche, or no so Texas, and then I would dinner would day, or wishing happy birthday. Evelyn Ba, Nikum, upon Asante Stephen, and I wish Evelyn, and I would do birthday, yes, there was soon shira and quatenting Edema. Priscilla, Opokwa free. If you is asante da akonchen o se ene maame onyame hiraw non tretron kwata bem fem fie ni bebre enka ho aha maame to bo ase kasa na ase wutu amerika dodo
Pachointina wo se ye den container. wo ye so be container Pachone. wo ton seminar Ton seminar lata seminar virgin fresh. Ye wo container. okay now turn away Me ton me di ko echi. okay I want some wa. Ti ye say be ye container. Ti container no wasi me fe bimbra na no so fe binti mimi ma wasi me kunu no. Be ma na me no wo hono. Ti container ye 30 million. Ti me ma me fa mu 10 million e no fa mu 20. Ti container private fee na ye o na djuma mu ho. Ti be fi ho kra ba ya ha no. Mitua e no so no oye da djuma pacho kitchen or a driver. Ntina container no ni station Me no pacho. okay Ni kan container ne so. Nti ne kan anti me amfa container ti ma ni pa wo for na fire. Ni pa na 5 million. Ti me tu mu 2.5 and tu mu 2.5. Ti ya ko ba ni say container ne besi ho na san wo yi neni. Nti me an me ko pa ba bia di container ne beto so. Ye be rent asase. Eno so mia ye be pay mason for blocks bibia mia ye bibia maboka 80 million. Ye wi a on fast kama me na me fanye adwuma ma kan mfie mienu na ekoyi on fie mi kura say bi ni ho da me on ma me bibi kakra ma ya ukun mikun wa ye ho ade ya toto ne ma ba ba ye ho ade awade ne nwui me pa cho da bi na ne se we di nka nye tv so asem sen ka yem frɛ ne ne nkasa ma ke bia ma wo nkwada sen pa cho mienu na wo hwɛ sika ne bi wo ho na wo ma wo sa pepepe oye ma asem pa cho mintre na ba bi a container ni sino ompese o mo tu ana mo person mo tumi na so me skenye na akɔhyem tinka pese o ma wo bibi kakra na fa ne magu pa cho ane madaro oh your friend is saying chiramatin wo ye votarian and ono so den oh mensu sikasa na nka wo hia mame menya 5,000 dey bi wo bia menya bia because insuo for bi wo ye ho me ko ye san ko mama me sungu am se container na se me painting ho na me ye electrical suwo ni hina ko yes kasa me 2 years container ni si ho sa notice wa better tv so ani bu mfu me dia sam no kwa dan fio krom ho hene no wa hin crab friend abanturu mu blaze oh am fan be bia ba oda so ne nete me ne wo ho oda so ne woda oh so far no ono onti ho but muti say akun ni yere omo akohoma ni 50 Ghana na 50 Ghana we ni ko school a ewurade we ni ko school beji mu 10 cedi so oni fi obema na 10 cedi na beji 10 cedi na 40 Ghana eno a de meye bia se mesi niam o medwale o pepsodent o je se bibia obeto diapers je se tiro bibia eno mo ti me ho kire me me hia me bi kakra kra de ko fa se na wo kitu wagya isamna ne ton mu fret chuba ko sikano akọ share container 10 million ni na se jam ye se me ye na keja ono sama me na o maame we maame oni bi a o mi busa kekese bi a o maame ho a o papa nso ho papa de me nim bebi o wokra eti me kola be me hu ne da na wo ko school kakra me wie secondary school me ko ye MVTS na wan fanya hwe me ni bua for be pushe me akọ school ewurade esika fo ya momwa ye kakra wo momwa ye na ka we okoto breka bre na fe ye twa na fe wagija dem se keke zudrava eri aria wo ma me ngam frɛ fofre wo ne ye twa afe wututu tata de ye de wakodu kuro mu hema tena se preku why ana opani mu ha sa mike na anu nye den tena ho afe yas wakodi hema ya ojiji gumu etebem obapa yo ewiase tie why man say tie okoto nsem na bi nsem na no awere hu hwe aba wonya awade okoto onya awade oni be ma nete aho kire nti o kana sem tv so ne ho kire no hwe saba wase wosu pesika kakra fa semena ton be ma se me ma etene hwa bebrebe so kaka hwa bebrebe sakwanya akopaya apa enkomra asidake rade ye de rade ase na yem ye edoso ena ya transe no be ka podi wasam abre bi rade me makonya bi adam ta kan se yade eya obi ntimi ne wonsa na fi yade ye o obusuafo yade eya yade de eya pa
na mne bia na atwa mo bon sa ame adusa na yi na asuo mesi awrade aka makoma wu obi amra ene culture center ebe 3 years na me nya bie mitimi ye free screen ni pa be 1000 for 2000 3000 bebre na se na amanfo tu ho no e fi sabre kokosi July bo so me de to me ye free health screening or me clinic ho me sro wunyamra to fa ho be hwe wumpom yes akonya na ere to fi sabre yi a ekosi July bo so me de to no betimi aba na awie wumpom na ere ama eye nyame na aka makoma we me ye bie 3 years ni entibi ni mada e wade be sane me akasa biem ti wo to fa ye wo kuma so me magazine micro gold anum most especially mama prostate na ene mama me masam wo fa check with sexual function na informa ne me de yakro na rade fa so na bibia nya kama informa oba ne be ha dwen kakra won ene tan say why kafra ye be di ho nkomo me so we do sa heba me sha ene ye do sa heba capsules eye kokoo ne sisi yade aduro obi si kokoo tetem sisi yade tetem a me kan fo do sa heba me sha ene capsules de ama aduro we won na me center afo no se woto ni nsuo no a to capsules no fa kan won nanum nsuo no ene to paye ni nyina bom woto ni nsuo no a to paye na ka ho wonum nsuo no ene to paye ni nyina na wo de abom wo ye ne sa wo bo hu say by the grace of God e say heba me sha ne capsules aye adwuma so na de madodo no aje de se no ne say eno nko ade kokko ne sisi de hoja so anu me nka wo betima no mako wadwuma wo mre ho kra wo bisi madusa misisi ye me ye o misisi mo hyehye ekura ba misisi meji mo ba bia enye misisi mo tutume aduro no so ye kura duro enti se kura wo ho ba bia kura wo bia no adusa befo so ye ho adwuma de ma ana papa bi ba me clinic obada amase was mama adusa nya me won hyira wo nya me nto mo nkwa o hyira me san ho nya wonye o ba ne kita no ni sisi aloke wo ye no hwie nye yie me se wo bia sisi yade ha wo wo to asinti twetwe wo na de sifuna dududu what is severe pain wo de bomode ase wo kokko du sa heba mesha ene edu sa heba ka sasini bi no wanom wonom ne sa wo be hu ne se ne nyina ajai ama wo atro wo be to yie wo bi asema ma me de medun so me problem kase pa medun so me bre dun so ne ba ko ebe bo wo bo asema medun so bi akam medun so na me chem medun so meye medun so twetwe sisi edro na dwa medun so tem anadwo me na mama boa me obu akwani fite bi fimbe me mu ba mama boa me obu wa wasema me mu ye me ya me be mo ne mo hyehye me obu wa wasema ni ku de ye me ye mo hyehye me edro no to pain etu kuro me se bo modian so ba no adu sa heba me hya ne ka so sene bi na sa ne ma we nyina ye koso nyina no e wade mfa edro no so na won fa emwa emfa mro yade ye o yade ya won na nyare da me ka se yade ya obeti ase yade ya pa won na na kuro ba mu no wo de won sem mi abo se won na na kuro nti na atom wo kokoro moti etibiji wiem na wo kokoro moti nyina tutu wo je mo ba bi anye etibi so na ba ko namba na de screen anim no me se twa me ne aduro ni nyina bo akwadra so na akwato a wo bo aduro we di ane ye aduro we ne de ma wo se wo pedu sa heba mesha ene edu sa heba ka so wo tie radio a me de telephone number ni betu dwa ebi kura na free hair screen ya me ye wo pese wo ba bie me nim ba bie wo kumase suame magazine macro gold danu enwo kumase suame magazine macro gold danu mu ahwa na ye wo ba ye ho nya ko ba fa ye so na wa boa wo bi ye diabetes me tia fidie so kan be se bosum ye atwam enipa bi o mba he ba je ye diabetes aduro no adanse wo mu die no by the grace of God e ba sa na ma won na ni ji aba me say wo sugar bra ma me du sane papa du se to sa force bra me ni ku na ye adwuma no ye fa nya nkwala so wo diabetes na wo so sugar na wo soro enti ama wo da ho na edidun so bebrebe na ba ja wo so aduane we wuni enso still na no sugar nda so wo control ni ba bia en control wo de bomode ase wo be ba yen clinic wa na screen yi mu kura no fa wo na bra ma ye hwew wi a wo ho ba je di eye free e bia wo nu kakra wo be je no na wo tue bi kakra na wo kọ na wo de akwanya we ka ye screen yi wo ba hospital wa ke do fan fidie ni nyina mu a ye di ka ji usika ye di usika wi a ansa na wo nu na wo na ekọ ani mu
enti wadi bia konya se ne beda ho a de won kran no so no ye akra be kala pass ye ben Las Palmas restaurant pizza man de na she wala pass wo bo modia na se wo koduru wa e won so ye be hyew bo modia se wo be ko abekala pass o akra na Awurade afa ye so na waboa wo mane gina ni mo wate na Awurade afa ye so na waboa wo me se wada sabi yeguso ye ka ho asem ya no obeti afa ye number na wafrɛ na Awurade afa ye so na wode ayaresa na wode abro sa na Awurade fa na so ye na ade obeti me ma asem wo fam me se me ma asem no kura de wo ye be ma na se ma mi onu san se wa kan wo si wo ntie ra sa wo ma de ya asem o wo awudi se mra ye wo ho obu o de to ano no kura ye se wo boso na agegu enya fawdi o se me so me oba wari ni o iti ya make eto wa ya pa obu okura na chesene kwa okura no because ade na okura no wo de kwa koye no ya de efe ni sikwa ene kadwa be ja wo so wo de wo ba bi anya wo de abredu say herbal clinic ye okuma se ne nkran ye say obi wo sunyane ye ne center enu nko ane etom na kuma se ne nkran de machines wo sunyane ye wani town ye ne susu gold di enu show tra recus hardware ye to ane so wo wo ba Awurade be fa ye nso no de are side ya brown wo bi se ne kokko fifi ne to wo trase a wo de wonye ne yembom se kukuru dududududu na ne yemu ho so na oposaposa nani na wo titi na sum na wo kwan ne minimu na wo kwan ne minimu na obi be kwan ne minimu saa na wo titi na sum eso ye kase edu sa me chane kasa so no ma be kwa wo mfi da obegyina won kya kwan wo minimu na wo gyina won kya no wo nyina ayira wo alabatutu wo sora wo ye morning devotion wo mpa no wo so wadane dem wo ku wo de bia kwan ne minimu ye se no mkoko adu so awono ye nya wo de bi me ba kye wo ko pedu sa heba mixture ene de sa ba kasas na no wo no mu a se kunkun na wo ye no wani na opasa na ana no teacher ni wo se mama me ye kwa de kunkun na ha me do ana ba ku anyumne ku mo bo le tiko papa na ne sa na sum mo na ni twa so ko no ma do so awon na papa on koto man na wonom onu wiye ne ho ato no o da ase ti mo wasa problem ni nyina mo ko pe bintom wo bi wa kwa ne ko ne ye kana e woni tirim enti hospital ka so ne halitosis ye ka se di ti na cancer so hwe ko timi ye sa pa enti bu wa ne ko ri woni tirim ko kasa gu su a pampan ye di akire no ontimi nyina ho pampan ya se be fi na num ba ne ho me kura ho me no e mu pampan kura nya agro ade na da ne kuro de woni tirim ko pedu sa heba mission capsules wo ko akra wo kan shi draglin e bu se ta ti na ten heba shots across Ghana benya bi anabo ache heba across Ghana ba bi ebi wo no wo ko Widama pharmacy Ashama in Lebanon ebi wo Ekus pharmacy wo bi wo ko Repash o kan shi bi wo ko House of Drugs wo nya no ni bi ato wo ko Halos ebi wo benya bi ato ba bi ato do bi am wo ka soa mo fa mo ni che Lion of Judah na oni du ka pharmacy ne ben wo benya bi ato ko bia wo so bia mo watakwa wo wase bi do fie wo watakwa de na wo hweme a wo ko crisis the answer ponchin krakra nimde enyina mutunto be mensa me nyina tuntobi baseline pharmacy bia wonim no tachima yo enkran yo kumase o takra de baseline store bia no wo kwa wo benya bi Coastal pharmacy store bia wonim no afei Habme pharmacy kumase enkran ba bia bi wo PFA pharmacy kumase tafunu roja sen Freddy Mense ba Misty heba kwana keba Deni heba baby eto ndro biara abrepojanche arms heba bi wo baby eto ndro bia wo Ghana ha kro bia wo su bi obo ma mo ni kro di o se emi kro ma de bi nia se drugstore ho nko a de abro no so no boru mo se pedu sai ba mesa ne kasos ene gi sam ne se wonu ma enkan wo betimi anu makọ adwuma wo betimi anu makọ odwum wo twa atle ni 6 akoko atle ni 6 tablespoon 6 mo yi capsule ni 2 na wo de aka ho na wanu ma bom anopa ene anwumre anopa ne anwumre num ko adwuma e ma oyem so ntim ma oyem agwo anopa wo be yi nsum kama na afi wonu woduro wani no so beda wa clear posa wani sa na fefe wani no beda wa clear be shade han read Bible akenka Quran akenka graphic awe television ya wani mpuru nsuo sana do say ba mesha na kapsas na na dwuma titu mema no a ebia moa motin kasa ne ma heda nkoyi ma me no ya twe ho waste male vitality wono mo a eboostu ama wankasa wotimu say aye wuntim adwuma
sana do say about me shane ka say na dwuma oba bi maka say do ye kura duro enti oba bi ye kura won ho a be ma ni wuhia wote severe pain no wo de ha sesa won madu sam mesha ne kasas nyame adu ne hu mobro enti bo say tumi a ode wura enhaban mu no e be hya say ye mu adwuma ama ekuro bi ye won hu bia ekuro bi ye won hu bia e be wu ama ho atọ tie ni ye o me se ma me do say one on no ekuro bi ye won hu be wu obo wodu ni monopause enti monopause symptoms the aged and them this year me ya wo kire machi me se empanimfo no mo numu no na maba wa ne mbrante so de enya asam ketwa wo de owura herbal shop drugstore lances chemical shop bi emu a wo se me pedu say herbal mixture ene edu say herbal casas wo to ni bom na wono mu a wo ye free kro bi ebu wo so ye telephone numbers ni wonti bibia se afre man be se me ba clinic diabetes ne ha me mama me mema sam wo fam wan kasa hun se me mema sam wo fam me ba mama me do sa me mema adru mama do sa check me ade e ha me free ne mama me mema adru eno de wo nya ye sa kwa de no wakomi kura ne mo mema adru me mo diabetes wo kwa diabetes nti ama ne sugar na kofam ama ne mema sam akofo sugar nti ama ne mema sam akofam ye treat sugar na ma ye wi ya sam mema adru ye be bo mo asipie sita obi wa gonorrhea na surface ne ha no on de bia na be mo hyehyɛ ne mu ye ne ya e mu twetwe no wo ba ye be ma waduro ankasa wo cholesterol wo ba ye be ma waduro ye wo kumase so me magazine mako gold dan mo ba ye be boa wankasa koko ni tua woto ye be tia mo koko ni ma ko moja ewade adom ya adom akyede eno na ye de ye adwumen me dafo je number no ne frɛ ye ni mu ni nkomo de aka wa ekyia no bɛka no na dɔɔso wonti bibia sa na wa frɛ ye oba ne bɛfa me de ma me do sa me ni me radɔfo papa do sa doctor ena ye adwuma no enti wo frɛ obi wo ko frɛ no be ma wo frɛ so bɛka na sa me ya papa no a na wa frɛ 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 79824 055 7009824 055 7009824 ebia ofre wodu edu sasre ye ne ya boa do de ya saba ne yerade wo fa ugidie ne eduru aba no so ne de ya de saba no gidi koto ne erade fa so wo hia me na aka se edu sa ba na ma jo se ma dance ni God bless you na se Timothy mi ahwa ma bram patimi aja tatalasta tatalasta ese na bram padi mi number bi quotation kura mi nie this na me an ko twere bible na kaka se kwan amudi de fa so no anya dianku Kristo na wo so no wa na efra no atrase Kristo ya wo so ni wa hene se wo di nipa ya sa enka de en Yesu ko nyaye adwuma ya wo ye bo ade bo aga wa se dan kura mo boss ni sika wo ba baji mo e dan mama Erade na wo ye ma no wo se wo bi antu but one na do fe but am ye big class no be kamala me pacho health solution or hima detergent or the samana ya edisi niema ba ye di twi form ye de paper form ye de awuro yensa ye de kokoro nkoda fidi botrum or hima detergent enye na gate 11 kama woko melcom the palace maybe a tomoda ka niema boku trading ho benya biato 0245155966 doctor say omoja swati grofa koko ne dia ye ko kete so a untime nna be ma waye mere grofa oba obra yo munye grofa me die nani asai grofa doctor say wa yale na apese utisi oba wa wo wi na upia bonte ni na grofa digital herbal center ye ne de aba ye ka ne nenam dia no oto ni bo no da fom fofo say ye mojam ya de nko ade a grofa 0244 596 532 3A herbal center koko master any edit 3
3A cold capsules. Eddie two asie. I am team. Kwa GB. I'm on my 3A. I do sister Coco master. Colinac. Nina big Daniela. Coco GB. Misty. Ubenya bia. Apidam. Bebia. 0546107107. Dawood. Doko tay wo ya de se. Ose ya de a wontumi nsa. Eye Jimmy. Kwata. Adwaman. Krono. No de wonsa. De aka nyina da. Obetu asie. Eje so krapa. Eho ne ye wo. Wonum 360. Na de wontimenti ni twitwi. 0241124012. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Ye koko. Ye di donor herbal. Ye ko GB. Bema tedrium. Ye. Bema tedrium. Jinam. Den. Ta mine. Ese dua. Osuru pillar. Osuru jai. Baby a ton a dro to. Etu adro bia. If me pedonor herbal. Ubenya bia. Ye bema say because you ye kran. Edwane no. Na malady via mema ni bi di one dance you. So I force you so mu gusu ko kokose. Once ko kokose jo no so aba kokora. Onu 50 ye no ane bua no ai. Aka tu no ko retirement. 0246 727 677. Bibini tomapla. O se dro papa. Obua no Ko GB. ehewmu. Ebi dwane. Aduane tomu a. Ko GB. Udidi a. Ni nyina be dwane. Na wo fe. Ko GB. Eye bibini tomapla. Wo se dro. 0541337810. Absa. E ma ye nyina ye nsore. She account. Ye ko GB sia. Se wo de ma. Ye de ko. Ohia kola. Ye adwuma. Ohia ntem gira Ye fo. nyina da. Bowura bank. E ma obi ankonko Kwaji muntremu. Kenjink Akaline. Eye nsu kroje. Fire de bi edi nsuo ye. Koko GB. Ye obrema UGC. Akalanu wom. Udidi na abo we wo. Koko GB. 0241449191. Tabita. Eye anasabia soronko. Ye de abrofuduro. Eni abibiduro. Ye kabomu a. Ya de ni dwane. Sana na etititi. Ni nyina be dwane. Osabo. Ebe ko. Obrebo. Amwona. Obema mu Ohombe hihyew. tow. Me pa chew. Ye wa honju da aban. Ehwo ne ye wo. Cindy Junction. Ehwa. 0260196219. A bishop. Apemprande fie ne ho. Me pa chew na ofri China abey. Eniema na buse cha. What the perfumes. Enya sem ketwa. What the abedra. Ye be ko ho sesi. Ebuse cha. Ukra 2 cedi. Ubenya bi. Ukra 1 cedi. Ubenya bi ato. Me pa chew. Ye de tu ye kon. Ye de hye ya so. Abrampa. Kotobi koma wase why? Metobi akọ. Wase wo che na de ache. David enche. We are sure. Ite brasa me che. Etini musano. Eya bisa no. Ejye na de ani kirem ho. O silver and o gold. Ye kwakọ GB. Seye. O san de ahemfo kawo bebrebe. Ababebu maledi. Die de ani kirem ho. Ye sorry ya. Ni an bije ye kọ ho. Na mato ahemfo kawo ne ya ma. Say ukwa bishop na Abrampa. Maledi. We be perfume shop kese. Kese ewo hono mo a. Ehwa. Ye kọ ho. Makeups ho niema. De maidi ko mani. Ho niema. Ye kọ ho. Ye tu na tu fo. E ma obi ansori. Nipo na ye fofofo. Ye kwaji. Na jiwas na wode aba. Wo Wo ajinyame. Wo atreaban. Abomu. Enkapo. Ni nyina ye pin na ye do de aba dia. Ai. Ye kọ ho. Astam room. Ukwa nana ohima santoa. Ono wo ho. Obehyew. Abije ye kọ ho no ma mo ahemfo kawo ne bi. Ade she market achi. Baby a won so person de order se brew. O tan de bebreu. O de bebreu. Ana abije enfre no. Friend was 0598 585 219. Abishop na obey o kama. Friend ye fie ni ho. Kojak farmer. Titi dro. Proco. Ye kwa jibi. Enkase ebi ni ho we ya ibi. Eye no a. Osimi pe Kojak Proco. Afiafie. Uti ya ya. Awati asisu. Unum se adwane. What the apostle aba. What the asifo die na aye. No wa ne kama. Be ma wo sere huntumi mie wa. Wadodo mu nyina pro. Jibi na fatwi. Na ni nyina nwa wan. Me pa cha or the regular fluoride. Enu so ye kama. What the Kojak sensitive. Eso aba. Na fe mafo. Na de agina wanum. 0531 069945. Midima fa se we ni amawa. Dr. Tanda so. Wajini hudi nti. Enti obetwa brato ya de so. Diabetes. Oso amodia na nkire so won. Stroke. Ani nuanom. No won hwew. Ye wabu akwa gogo. 0244774282. Lawson Beverages Company Limited. Delay my capsule. Lawson Herbal Center. Papa way. The Virgin Doctor. 25 years. Experience. Lawson Locking. Lawson Delay Man. Lawson Monsieur. Ye jiramu papa. Waten katiko. Obe ma wa yemre. Oba nso nsufite egu. Papa de achi. Baby eto na duro tu. Duro bia. Oba pa beki ho. Bebre abu. 0242133577. Mr. Mame. Eti say IBJ. Ni kunu my friend. Oh. Hello. Yeah, hello. Nana chira matin ma hey. Yeah,
Yeah. Na what is say? Go pardon mo. Me pa John na chematin we die. Dwato aketo abi so ya asem ka. Wo yere na odi asem abetum anim se mwatimi abo container. Na opesen ka ama ne kakra na odi fa ne magum. Na wono so de. Ya frame so for maame. Me ne kwasore. Okay. Me kwasole me sum fiesi. Ose wa ya na me si o. Ebi wo ho na wo ma na ebi ni ho. Ose ono na dwene me hu ni se ebi wo ho. Ena me si wo ma me ne won kasa. Na 2 years de wan hwa na ba bi esi ni kura. Ya ma na peja. Te me sro na na. Wada woroma. Oba wo su sa wo ye mbobododo. Ye ne den ada woroma. Wo dem wadwuma ntuma fro na kasa bato a. Me sro sa wo kasa hu ntwika. Oba opeso ye adwuma boa wo de nkanye bone o. Me sro wada woroma. Ye me fro. Wo be frɛ me tambe. Enyume se me wadwuma mti nto a. Ana oba no mpe no. Oh, adan. Wo dem me fro. Enyumre wo be frɛ. Adan. Eja chere matin de wo kan chere sa ase. Wonye serious nkoma me no di ne hu. But once I'm sim wo ekuma me fon am fro no. Sa wo se wo twika. Se ma fro wo de a na e bia so ma wo ka no. Mate. Me fa kuma. Enyumre ta ben wada woroma. Wo dem me am fro. Time ben. Mama time. Eso no wan fra na me ma frɛ. Why? Because he hiame wo yere wa ya ha wo. Wo de atoso. IBJ frɛ no. Na fe me ma ne hu nipa me ye na me nkeka nkwase asɛm nkyere no. Se wo pene saa obeti. Press any 2 keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. Sompa FM. Omfa. No kaka no. Kwa benya. Obi car na uchi. Taxi. Bongo. Kia bongo. Money the time when you say. 10 years. Since 2015. And practicing kwa 10 years. Me who me be now. Mama miska se me koto ton yama be And you sank a crack ramuguso. I don't know man in your wadi and we ansana. Sana ye no afe de ajinsem. Ada wa fam prana. Pacho mi ti mention. Onye bibi anso a kyerɛ sɛ. Ni ye mo se ebi adwuma ne mu ni we no. Ɛhɔ wa. Nti si ono wo kwa benya ho. No ma wo. Oba ebia 2 weeks na say Saturday no abefie. Nti Monday no ko. Onye wo basa. Yenyina ye tie sompa. Mr. Champo Brem. So for me. Asemo. Me dance. Na ema ye ya na ye to mo fo ya na wo mo emfa. Asem kro no na tembia ye ka. Sebi mi semeka etie fo mo mfa ncheme. Ye no kro twodo na ye ka no. Asantefo ene waterfall ya na ya wade me ya wo fo ya na o monta empren so. Entino na wo chiramatin ya wakofa abaye na sabaye apreso ya wono watam esa ka mama mawufo ani ewuo esa mo dia modom ho ba onka bibia asa na ni parent is on preso omon ka asa mi zo na wone wawu mienu entino 10 years ya no twempra de ewa so ma mo ka so on pe no better wa esa nko wa ye no ho ade so akonde ye you free water ya na ofa prince a won 20 so wo do abrante no tini me ka chen ni se won peja no se wo ko ebia na wo twe na sa na wa temptation wa bonti of mami obi nim ne ekoso be ba ni ho dwo won pe ni wasem wo se mani bi kakra no won tonton ne ma no mo wa 2 years esi won mo 50 Ghana enso won wo sugu ni yemu sa we nice girl but wo sugu ni yemu no be na ya de be kwakobo no a eno e ka bebre enti ne me ka kire matene se won peja no ho no won pe bibi kakra na won fama no
na what is shen man will contain anymore. Sebi when you do to a journey, they say, if you cross so Maya. Ne moment no fun is by an warm 7 and in day, and I be a say, who's going to yaming ano? I know me. I know me. You say I know money more. I know me. And to a brand here. Sebia was sick and I win and which him you know, be true, baby, not be true, and you may say, one, when him left you at it. When him left you, when you repair, you need not bet any and chess or your bar, yes, sabi, or bad boy with that. And praying fear do there is too much. Young country, so one, then the chain, but more than a quail on one day. No one knows who said, Sebi was it. They are not so good in Sherry because I'm paramuch. You go on preso. One prince of Moko, sorry, and I most actually one prince. Now you know what the idea, what they were sad, the other mount, among the actions of my medals. Abrampa. My lady, Yami shall be sorry for an army, yellow, my lady, and come only in an say, Abranti and I'm so near ready so pabban. Debbie, I'm saying, oh, you piano. We're no so fun, one chapter pepper, on your night, you can't crunch a Nipano Montiase, my lady. Sen ko bisi die aduane se bi o che wanu pipipi mo adi. Wonyi dwi watem. Akoda peso ye adwuma de boa. Maladi ye wo mema bi o mu kratika o. Eye mai ya bo mu dwetire o ntimi fanya hwe. Wo dia no ye sika nwunwan, wo de to week, no wo hye ne mo wire na nani koduru ha ne hen. Eso still be man pese, o san ya so be ye adwuma. Sika se na be be maladi. Ade me ye nti ye hwe ye. Container na otimi bo modi o mu ye e boss ye nkama no. Maladi unu se emfie mienu e de ma no aka ba ebo so me na 2 years na so faso bi amaso ye o mu ntone hwe ko container nim enti sebe abayan ka bone be no aye wo sika ho de ma no ye nso 50 cedis maladi se wo check 7 days 350 Ghana cedis maladi wo te gas free mat light ati bibia pampers nyina free aba enya konfo na wo sha akrai no wo simani bibi kakra nya adwuma malady sen kabusia kra na eye chemate ukoji ana de ma kra 5000 now oti he na okay ana odi adwo malady enkenya wa na beboa wo nanka wa na beboa wo ya na menti mema ni biase se sabio malady anu ye jimi o se die ye o emeya bedudu na mpa adwuma o mo na prada no we di so be ye adwuma ma misika na mi fanya bibi o ha woni se fa support wo se da malady said ye hwehwem ni ante no malady crash no obe won pro ba bi o e se niema wo ye nyina no emfa kwam eya ye nsemu no kate a wakati ko yin kire se wa ye na so obe fre bra bi on fre obi onye na je so obe fre na mi so jimi fo se me mko ha me ho emko ha ho vi se kwa fa so kwa o kate kwa ye fra wo mfa bi onye na je so obe bo abeba we eja koda we no na wo se malady sabre ko no fa no wadwene tetia mimi tufu se ko ja awade ba mi tufu se fa ho adwene em se we ya awade malady udi agro no wale no ojaw obekun ato akene kwa awale boni beku se sram obapa mienko imbus abrampa yenko na ebreko yo so fuma me da se atiefo ne ahwefo eneso ye da masechia mu biemu a na chese mo kai ho ne de aseda ama ye nyankopon se ne dan so ode ache ye biemu Dr. Steven Yakosha posini na duro no eno ho nkomo na me ne wo twitwin apomode mapakra enesen apomode mapane se wutumi keka ho wutumi koba wutumi yakoto a wutumi kutubi ye sori a wutumi sori bi chese wo no bibia wutumi ye bia ya wonka fom wonkoto nka fom da bi na chese wo apomode pa wo nipadua no physically apomode wo ho ayare bia eni nipadua ni mu na afi nutritionally no wo chese wo nutritional balance na bibia deda na akomedofo ye phone numbers ni ntudwa ebia na nkomo aye no obedi bibi kire wadwen dia obefre doctor no wabisa no ana eduro no opebia nom wa hya ase se wo nonum bi wanya asembise bi ana testimony bi ebia wa fa afro wo abofra bi onya mfie dumienu onso so be ye dem mepacho monfre doctor e wo 0246 20 84 96 0246 20 84 96 and 0261 388 149 0261 388
149 eno ye Dr. Steven Yako sharp number afa yanje dupa no man se opese uni padua no enkwamo na ewo mu no enya ahoden mapa immune system no ye strong pa and now you obi a wo immune system aye weak omoda form mu chese wo mo nan se ya eno nti yare bia ba ni padua ni ma na age egwa na etetew na akosesa yare ahodo de abeka ho de a ewie ye hye unkran se enida so ewo ho wa bra onum imboost herbal mixture police ni na duro no ode ye wa duro no immune system anasa nkwamo no besanya ahoden biemu na atumi apam nyare wanyina afru ni padua ni mu mesi apomde mapa ene sei physical health ene sei wo ni padua no utumi keka wo ho yie utumi koba yie utumi pagya wo na utumi ma wo nsa so utumi koto utumi ye wo ye active achese utumi ye adwuma wo ne da ho no ma ene me ha adechi amesisi mi kotodwe da bi na afi so yare bia ene wo ni padua ni mu moja ni timi di afurusani yie sugar no aye normal chese cholesterol endorse infections bacteria bia ni padua ni mu aha eno ne yesi nipa semesi na pomde ho nsam no epem ko na nimu pa na se nipadua no sa anyo ma yebobo so nyina betimi anya unipadua no betimi anya anase unipadua kwamo no ebetimi aboa ayi bacteria ne virus nyina afru unipadua no na yese immune system no ewo ahoden mapa na immune system no so de na ahoden nyina ewo imboost herbal mixture nimu police ni na dro na waye odin hahama enubra enuahin aye eno na abenya sa ahoden ayeka ho asemi wo mu eno nti ne ya wutie ye bomoden pa anana ne de dikan a wo hwe ye ne bomoden Nera herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu okwa wo se wo pe police ni na dro ni bi edro na ehye green and white box mu a chese metro man da ho apagya dade no eno bi na wo pa to ano medofo enye chese packaging no na ye fekeke o na emom content na ewo mu no eniema na ye dia ye adro no branding hahama natural spices na ye dia ye adro no eno na ma adro no ye unique a edamufo a edanso ese na adro nkaye ni nyina melafo a wutie me adro a dia Kwame Nkrumah University ama bia ye ohwehwe bibidro makase adro wei eye more or less an immune system support die na chese wankasa onum adro ni bia pagya wo immune system no na ebo ho ban afri wanyina ehum enu ti yare bia efiti wo say ye osa na aba ni padua ni mesi enura minya testimony bi na mamefa numbers ni tu dwa na me ne umienu yen share sa testimony no numbers no 0246 20 84 96 0246 20 84 96 and 0261 388 149 0261 388 149 medafo adansi a enura menya ye na no odin na me akra na sa agye me nsam kire se me bakuma siase ya me wo me sister nchen na oye pastries nti ababa wa bi a wa ba se obesua adwuma na enura obaye na se osa me kai so waka ama maka police ni adura ye ka ho asem a kire ne dabet eja wo hu ne se me ye adwuma wo ho nti no wanhye dan fa anya asem ti enura obaye o ma ye cake atete ahye oven mu ye twen se bebe na ode ne de ekọ afei de obaye na ebufa so ya de o se ne yem bufa so saa na mebusa ne saa dai wose wo anopa no wandidi nti sesia na ase komode no no oye melobi nom ye no onom wie no de eye no ge yisu afekra da me homete ti me no me sister friend ni kunu so omo mefa no no omo fa ne kofi ana omo fa ne ko hospital de wo ye no misuro etu oye no obisa me se madam na edro na o ka ya o ka ho asem no ebi wo ho ana na me se de wo ye de misuro me ntimi fa edro ne ma ho ti afa de no wo ye no madam misuro fo ma me madam misuro miwu madam miwu ena me fa disposable cup na me hwie aduro ni bi nti mimi di kan no aduro no se be ya de ye ne se bibi ye ne dada ya me ka se medura me de ma no nti mimi di kan hwie bi na me nom ye ena me de aka ne ma ne se onom no kwasem ni aduro ne se akogu ne yem bufa so saa na me se ketema no ba ababa wo yi da ya che se oda be 3 hours o sorry ye afeni yem na wo ni nyina no na ateko ena me hye ni nkran se onkoso anfa aduro ne nya na aduru na Nyankopon ya adomo osa no obetima disunku ne mesan se nipa bebre ena ewo osa o manu maduro na enei o montinka biem ye ka ni sei na obeka se bia ebosirim kansem enye bosirim kansem e ya asema eno ada esi ye na me ne wo ka no yare be na eha wo
oba o menses na emba yie ana wo sisi ukotodwe eba wontumi nya wo ho hwe eba na wo tintaso na ho ye obasabasa na abofono wa ye kanfo police ni na dro imbustable Mr. ne dia ma say sa wo kwaso ade adro ne ye wo adro asa ne ma ni nyina no ebejai diabetes na doctor do ato adro so ana hypertension ye stroke na sha se eba okokwa na stroke ho adanse kra de na ye nka na anu ane ye wa akra ye bie phone lines to mu na adanse ba ko fraburi ba ko su fritashi ene ba se nyankopon adom stroke ba ko si ni kunu na ba ko se wono ankasa eno ti bido fo awutie me kasa metina ha no maka imbusti ho adanse a meka bebre a se ebre e ma yen bre wo de ane se nyagidie ni awrehemu se imbustable Mr. na police ni na ye no nyame de ne dom no adom no eno wo nipa ho odo ni yam hyehye ne ma nipa eno ti so de apomde ma pa ebro bibiara eno ti security bia ni ba bia wo se nyankopon wa fo odom na andom wa untumi nya ho hwe eno ode dom police ni no so ama na ni amre sika so opentamanya no ho se tam esan se aduro no ano ye din eye adwuma eboro so eboro adwene ntiase so na so so hwa ebo ne da fom kra na no se mama bi frey e Vision 1 FM wa kra wo se imbustable Mr. no atenka beto no mbida na okọ hospital na no widie mu twetwe no aye ne sa de obewu no ne honam nyina ne basabasa ontumi ne di ontumi na ti okọ doctor sesa e ma na duro nje no asesa no okọ no ama na duro asesa ne sa na doctor no ko check in no e no se maame immune system no aye weak enu ti maame ntre duro ma o trauma no so ono ma duro ne to aso 6 months okọ pharmacy no okọ to e se duro ne ba ko ye 1000 Ghana cedis e duro no so ono ne 6 months unti imagine enu ti wo ye no se da bi mate police ni na duro nka se a boost immune system eti maame try hwe maame ne se onom 7 bottles nia na eye no ni nipadua ni mu nyina ejai ne hona ma twetwe no ni widie ma hyehye ni nyina eja o se first day onom aduro no otumi die pan na ni widie mu so to ne form medofu ya kan se ya obeje achinyi wo de ko herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia mu ukwa wo se upe police ni na duro ni bi anase imboost herbal mixture fire wadro nom to aso se yare krankro bi na aba nom to aso ma ho be 3 months na ye hwe se yare no onkwa hospital ma doctor enka ho asem foforo bi enkyere wana ana wo so onye obi a wo ta yare ana onyare kra fedro ni ye wadro wa abra busumi bia onum 2 bottles na hwe se wo immune system no de biara da enya ahoden na mbo ho ban enfree infections bacteria ni yare nka ye no ho medafo wutie me wo ye bema na wutie me ba ye se bi previous ma meka se imboost no onoma ebema obema asori nti no o mpese obekọ akoto bi medafo dia ma mensem ne kofom ne ye se ebia na infections bi wo nipadua nim ebia na namu bi ehinta ebi agono bi aba nipadua ne so ana flames adults wo nipadua nim ana amaman me kire friends na kan amaman ana stress be ma stress ni hu bebia ontumi mbo adwuma yie se be ma sa ni o mani nyina timi ma be ma uye weak be ma ni sugar wo so timi ye weak be ma sa pressure na enye no ma timi ma mensem ekofom prostate no kra ho techema ebetimi weak pa adenti na wono maduro na enwurawura nipadua nim nsesa nyarewa ni nyina emfiri ho na wia de o mense mama wo na wo pe address sabi mpredu asa be ma obe ma peja na ade akwakoya adwuma be wie na afi obenya akomaya de afi obese wo spams mini aba ma menton ade fon ma num police ni na duro ni bi num imbustable mixture enu kuto na be wura nipadua ni masiesie nipadua no eye yare bia free honom na de o mense mama wo oba na opese otete wa wontem a ekwan afa aso ye no amoa wonti enei amachese oye na bia ba wa wunya ntwa abra on fair fro na so menses no asizi entumi ma ye o testimony wo ho oba no kro frɛ ye o say na minim sa danse na amobo no eye nkofo bi no mama o musika na so so aduro no say ye adwuma pa o se wono maduro just 3 days menses ne by na ye black me house no odi kan akọ hospital ami ya wo ne mpanie amema ne nura menses na ntimi amba medafo me pa cho imboost na mabeka ho asemacho no police ni na do na maton de ama wo no herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia mu ne kopa bitonom ne beboa wo pa ebi a wo abofra bi onya mfie du mienu ana wo yo ba o ma abofra nu fo ana wa fa afro de eya wo no ano ode because ebi mu fra mo se doctor wa dro no yesi ntumi numbi nanso de eya ye no kwan be so ne yemfa so o fra doctor pe obekire wo ekwan a wo be fa so a won so betimi ade wo ho afri sa ohaw ana yare na abanimu ahotutuo na ehaw a wo de frɛ no afa ye bie imboost pharmacy
Imbus pharmacy ewo Kumasi Kodie or face so quine so attachi my phone na a hono move to no enti won so for any chira honey indeed my numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 me do see so for my member that see 1931 ubaswa na wadum abram paso aka wo de ewie bibia mechimo metem yeso mo wakane dia kai me mama oni papa dey hey wa original aso kana na abra pa ne mama she bibram ma so dodo ma so pa contract na so mo kuchi so fa de dance ni taxi no usana gira ho to Chicago yeah na dia fo na me say abo frank me no fo de medu je yara oh me Nigeria me kanigam sebia nyado sebia konto ine me mani biu wa anka sebia ke wa Ghana hanoma no kwase ni e chapo bo fina no ka e da ko ye fibi chebi so ho de me tire no na o de u fo bi so nko ya yo ma na sebi apata kwa kutuma aseboga hwen mo nyama wa di uti TV si sebia nyado o tuya sika 4200 ma na ma no bi sana from pa se boka o bi za DJ eka ye bo no sebia busu me da so no eka yep bo no ye tin na un photo ase wo boga no ugade e me yakura ni sakura yi o sin na e chat wo kura be kon e na de ne da no da teje bi so pe ja na to ha ma na ska ka e na ma kwa no dog no wa nse ye kura ti be fe ni na bo fe so ni ni age na wu tia 4200 da ma me kan jam ska na tia bi ye ma boga ni tia one tia se sika we be be na be be am ba was 4200 na kwa tia se that is in Nigeria macro. Yeah, that's original. 2 and 1. Hello. 0554931931930548. Hello. Sompa FM. Hello. Hello. Hey, I be jam po why? Hello. Market. You go from Jinyame no, you different type of Jinyame. Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncle come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete Yamanis to be Bia or Abyss shop. Be Bia